Chiaga ogorobwe mundi twina mbere kwa tukerageria mantu maire mathatu makonenie na utongore bwo ambe ombethi na twina mugeni wetu ndani ya studio. Karibu sana Nchamba. Thank you for coming na iboyega nonto bwa kwa wena kanya kengo twina mbere kwa tukerageria ogorobwe mundi ngwetia nombekere nu silent kanokori kengo mantu mewa makiri bwega. Karibu sana kethe murithiri wa Meru TV kengo tukaina mbere kwa tukiambagire bwega. Thank you sana. Marito mbeto Timothy. Yes. Ile bakuye na leo. Kim baba yao. Yes. Bwega. Congratulations nonto bwa MCS ukuthithia ngui ikonekana na kwithiriba kwathikira governor bubu turenda batu ture youth turenda governor na MCS pethira baetete na njira imwe. Yes. Bwega. Tukira idegiri mantu makoni gukurukwe kwa mawaziri kiongozi kurai na ndeto imbingi muno ikoneni na waziri Karwitha Joy Karwitha thirito kina mbere kwigwa agitarwa na understand imwana umunini ara kwithirito kwina ndeto imbingi sana kira wa Karwitha na thiritwe na magamba kotini akira wa eti naguritwe ntikumeina kwaguritwe timu Meru twabuli I don't know ta mutongorere wa Mbeombethi account ya Meru na ta gikundi kya Mbeombethi ntikumenya what you take kuthuro wa Karwitha maybe bukuthukiriti na njira kariata no mo wenu mbumuthukite tari mo wenu wa youth kana labda ibu kuona maybe governor tire tware fair enough kwegwa kinenkera Karwitha ngui. Okay, thank you. Feminaz buranga koira. Koira watire kiula gitemia watangombe kunyoroi. Tendekire ari number 1 kuga atire kwa kutakinyilo te mto wa thuro kwa te wa thuro ngavana ngavana kwinora appointed ura nonto nenda peace idra Meru county gavana ura aichiebelia gavana no appoint unge kawa Joy Joy Karwitha actually mtu young miaka 31 9 months. Karwitha is a very good girl. Oninta mwibu akasfa ni antu ba muthuke no antu ba kwithira atiri kwinora sana sana ithuku ni antu bara ba mama ithuku ni antu bara ba mama na ukethira nti kuendelea mega lazima ngakwaria utio barenda Joy ethira ria Joy muritingwe muremi mwana biashara na Joy uteke siaenio Joy is a young ladies yeah so unte kuona makosa na barabara uga Joy na kario hiyo ni uongo ye aba kwenda muthukiria CV ni aba muthukiria CV kenda atigate atikone nguge eta youth Meru Youth Council iboko watambaru utongore bwa Karwitha do you acknowledge 100% batu as Meru Youth Council 100% ti Meru Youth Council peke yake Meru Youth Tigania Igembe Buri Iment Youth Bonde batu 100% na Joy. Yes. Bwega sana. Mbere tutina mbere kwa tuki thungagira na rantere cha karama maybe kuraitharitha na taukali nogo. The last time ndia twaretwo atigite kwina program ya kungarisha jiji ntikumenya kana program yana yaruthikire ntikumenya kethero bukenderea na program ino ya kutheria mataoni na kethero ne yaruthikire maybe kwina impact ya retire for now
still ndaugire aringi kuna dates kwina tariki ira ngavana ako launch okay already irio but no mwanka wengwete ate atangase rira atangasa irio atona youth bonde ba Meru County tutite kutheria na tukwira ka launch everybody akethira rero na ngavana akethira rero wengo akilaunch tukuya kungarisha njinji yes bando iro ita itorete bela ibwega sana bado kiri mantu mako na governor mutuma bado no bwendelete kumusupport kana boku ina ka untu ikuthi bado and supporting governor 100+50 that is 150 ni yes tote kuina ino because governor ira retere Joy Karwitha ikumanisha ina youth Joy atakinyithie miaka 35 atakinyithie miaka 32 yes Joy ana miaka 31 na imo youth mwenzetu na tutote supporting governor anatuangalia na uturikana ankwiro tige ntukingi kya maana families yes ya kwithira atire muchiari na kurikana mwana urate akwino ewe kwa watu te akwanga ngavana lakini kuna barabara akwino baba kana everyday lakini ngavana nakuona kuna mujuti are araura na murikana number 1 enjoy yeah number 2 kwino ngina bangi tukumenya na banjire nenya ubejete yes ibwega sana gato choke na arantere chia Karama ward state ya Karama ikari atandaiwe the other day wauga nuthiete kuthikathika ngiri ground Kinyagu ukayo twere ground uri kiuga ata na maybe rugendo rwe wago kana ero chenjeti famina zan kwere kwena oba kuwa kim barua baba yao kakuyu area lakini kwere ontetekeria mami eto mami ora jere na mami ora ongi anikero leso alafu aga maendeleo tetekeria mo youth anikero a chiringi 50 aga barabara taya mo youth ya kwandamana mo youth thayo tia kona wetira because ne ito adurere otongorio bobo e Karama ward for now tutena matandete Karama na ijariku o mutongerio ra kwa twina matandete yate oya ile ari utoa indi dispensary ya mbaranga agekira stima ari na turi na yete na te ko karikire kitha kare mwari na mpero tha onire mbikire yes nandeto ekithira I love that kitha kare mwa na mpero tha ambire oningwita atia nkuremwa onde rende mbikire chibitari stima nonto number 1 dispensary ya mbaranga iteona fringe ndawa ira ya dispensary ndawa irete akuthuka ntiji kitha ndawa ni itithuka nithuka ni alafu nende mea ikumanisha ote dispensary mbaranga kukinyire thaa 12 kukethira kwina mwachia wetete au utewe nonto ikando igeta atia ikamtwa alafu patu kentokira kwendare oni Karama ward yes pamwete ya light strategies ya ko light for Karama ward yes werubo Karama dirende kutethia mu Karama dirende utethia mu youth dirende utethia mami dirende utethia baba mu youth nweka mwire kintu kimwe na mami na baba mbaire kintu kimwe yes Karama ward tukanenkerwa mbecha already itukunenkerwa lakini umenye kintu kimwe mu youth na ontegete na mami wamba ile kintu kimwe kwire nitafanya kazi nkaritangue miaka 5 yes lakini miaka ile na nusu na uchoke mbecha chiakwa miaka ile ngi na nusu ni akutata uchoambia chia utumira ni uchoambia chia utumira ko next election lakini ende ankwira mo on by
timo karama ke kwere ora wende antegete ndene Meru County na worldwide amwire kintu kimwe ndira kauredwa athure 50 era nkerwe utimaendelea akona nebyo gutuma ukona karama thai mtu akweja atonjira barabara gatigati surround ya kwawe lakini nako ngi nonto na nkanire mbecha iche dada iche uchokia Yes. so maendeleo yo tutikwenda muyuthi okarama kumia mami uro karama kumia yes Imbi yao chukumete amurende onde irende gutethia karama imbi yao chukumete monogo kwegua no tetheria ntu bakarama yes imbi no ntu kintu kembere tutina barabara injia ndio tawa chia 1 number 2 utemwana na basari number 3 utithoko number 4 dispensary chetu utinda area yako number 5 onto kubangira like maternity utejo lakini yayo unenda pio kwithira ndio tongoria nebo nonto karama enyuma karama kintu kira yagite ni kintu kitawa maintenance kwenda maintain karama either aina maendeleo na either aina future yes imbi yao tema wona antu bakarama bawetiye na bakunengera gite nontu migambo no kwale ti migambo emigeni migambo atongore baya bakabera tukaruba tugekera matangiti tukaruba nambi tukaruba imbiyo tema wona takanto bakarama bawetiye bakunengera giteke number 1 kama naja kwera oni ngwechietekia ngwechietekia ndimukeri murungu tikurongwera mwanaichi wa karama ntime yakwetambira mwanaichi wa karama ngawekira gita ngakuraidi ndawa ngakwenjira barabara ndio mwenjira because mwanaichi ura nwambiketi araura nwampandikite no mwankone akieke yes Ibwega sana. Maybe nonto bwadha kwina migambo ukobete okali na ntu bakarama maybe no bere migambo enu mbere rutia gitabura rutia giwa tokiumaruka. Buranke bere hari bakachwa. Beti karewa. Lakini thura kiongozi umwega. Kiongozi umwega ukathura mbecha. Actually beti kuriona ikarewa ukathura mbeca on kagonenkera mbeca ntina thina lakini umenyote maendeleo beti jawa ngachokia muyuthi na menyo ngagonenkera mbeca wenda mbeca ngagonenkera lakini beti jakwa ntonyete ne choke kwa ero imwiri na tankuga maybe kiongozi in the next 5 years wona wanenkero tongoria renda karama yewe kinyete level eriko tenda bawa kim nuari au tukiona kina yes Ibwega sana kiri I understand umete na arora ntereche mheshimiwa Mpolo wa Buri maybe kainambira kuokewa atanagia no maybe ukithonga kia mani yake kana ukarakara kana ukamenya tu as we go on for now timi yako ari manto akiama okay no te ugutikaro miako ta kukigarukana lakini general kumusupport 100% na msupport 100% na te ugutikaro yes how prepared are you 2027 jijote nimejipanga vilivyo yeah kwa uwe tayari na no kwethia the strength bibio ndabi kuendekana yes ndi tayari kuthongi kwigera kinyang'anyironi yes okay bwega kwe mtomba kwe akiuragia atiriri kwina antu bengi mono bagucindana na ara karama kwina antu bengi bakwenda itebia bia MCA na ara nterire cia karama
ukaomba kushindana na Bwata? Ankwire Faminas mtu rira wera kwa kigerio guchitana na baingi muno lakini utichi no aka number 1 ite kujalishi no aka number 1 nikikuwa number 1 better amurende na sacrifice kulitira mtu kama ngui vieni nitaweza nikikuwa number 2 ama number 3 mimi niko sawa na still nitaendelea kusupport Karama. Yes. I love that. Actually, that's the point. I love that. Kwena vijana bangi munomba makuwa bakenda kuromba itewo ntu mwanya mbele tawo lakini maybe kwa njire mwaka na erengi iba ukuthuka kana iba kumakana maybe natonga barabara ya kurogoro yabo bagomba kubera ata ankwere Faminas no pitia ira manto ya maingi muno ankwire nte turite siasa ene ikwithira ni ikwithireti ikwito yani kwina actually kwina mtango tenda aite kumakania bura mbonete yana kute kumakania rampitiete yana mtu akari na akari nonge akari no rende bakari na ibaretie lakini ambe mjuthi ura kwenda kuya siasa ene I free yes siasa ni burokenda ugagira ni bonde ugeti ukacaro ukawato thego ukora ithira wi free endo ugagira ura wende erende agakira bwega sana ithira eno uchamba wakumea ye ndio kesho ya bwega sana maybe migambo ya muthetu kirekeria bura nkauga Kambwe Meru County tutite bwega urakuigua mearia pana pane asijali no boko karawo na no boko arakuo yes bwega sana thank you very much mbe kuambata kuru 20 bwega sana muthiri wa Meru TV no ndiko kwina mbere kwa wende ni akioni TV ya guke Meru TV watanite na timu baba yao bangi wa mwitaga kumana cia Karama no kwina mbere kwigwa uge bwake bura ina mbere kwa kiwa tayari na banga neti kogu twina mbere kwa tukigeragia utongole bwa mbe ombithi nabu tuone no utongole bu karakarieta kwa babitani family zo Kimathi tutayarwaronge Phineas no mwerekeria wakwa